station na po. Malapit. Ang susunod na istasyon ay R. Papa Station. Next station, R. Papa Station. Paparating na sa R. Papa Station. Approaching R. Papa Station. R. Papa Station. R. Papa Station. Yung lalaki po dyan, nagaling Fifth Avenue, lipat na lang po sa mga madugtungan. Yung lalaki po nagaling Fifth Avenue. Ang susunod na istasyon ay Abad Santos Station. Next station, Abad Santos Station. Paparating na sa Abad Santos Station. Approaching Abad Santos Station. Abad Santos Station. Abad Santos Station. Abad Santos Station na po. Ang susunod na istasyon ay Blumentritt Station. Next station, Blumentritt Station. Paparating na sa Blumentritt Station. Approaching Blumentritt Station.
Blumentritt Station. Blumentritt Station. Blumentritt Station na po. Ang susunod na istasyon ay Tayuman Station. Next station, Tayuman Station. Paparating na sa Tayuman Station. Approaching Tayuman Station. Tayuman Station. Tayuman Station. Tayuman Station, sa mga bababaan Tayuman Station na po. Ang susunod na istasyon ay Bambang Station. Next station, Bambang Station. Paparating na sa Bambang Station. Approaching Bambang Station. Bambang Station. Bambang Station. Ang susunod na istasyon ay Doroteo Jose Station. Next station, Doroteo Jose Station. Paparating na sa Doroteo Jose Station. Approaching Doroteo Jose Station. Doroteo Jose Station. Doroteo Jose Station.
Ang susunod na istasyon ay Carriedo Station. Next station, Carriedo Station. Paparating na sa Carriedo Station. Approaching Carriedo Station. Carriedo Station. Carriedo Station. Carriedo Station, Carriedo, sa mga pababa, Carriedo Station na po. Morning bumper na po yan. Ang susunod na istasyon ay Central Terminal. Next station, Central Terminal. Paparating na sa Central Terminal. Approaching Central Terminal. Central Terminal. Central Terminal. Central Station na po, Central. Ang susunod na istasyon ay United Nations Station. Next station, United Nations Station.
sa United Nations Station. Approaching United Nations Station. United Nations Station. United Nations Station. Ang susunod na istasyon ay Pedro Hill Station. Next station, Pedro Hill Station. Paparating na sa Pedro Hill Station. Approaching Pedro Hill Station. Pedro Hill Station. Pedro Hill Station. Station na po, Pedroel, sa mga babaga, Pedroel Station na po. Pakitapos po ng mga bahayang gamit, wallet at cellphone, ingatan, lalo po sa loob ng tren. Ang susunod na istasyon ay Quirino Station. Next station, Quirino Station. Paparating na sa Quirino Station. Approaching Quirino Station. Quirino Station. Quirino Station. Quirino, station po, Quirino. Pagkabuti ko lang po, mga sinanagamit, mga cellphone wallet, tapos sa kayo bumaba ng tren. Quirino, station na po. Ang susunod na istasyon ay Vito Cruz Station. Next station, Vito Cruz Station.
sa Vito Cruz Station. Approaching Vito Cruz Station. Why is it so? I can't hear you. Say it again. Why is it so? Okay, I can't understand. Vito Cruz Station. Vito Cruz Station. Ang susunod na istasyon ay Hill Puyat Station. Next station, Hill Puyat Station. Paparating na sa Hill Puyat Station. Approaching Hill Puyat Station. Hill Puyat Station. Hill Puyat Station. Puyat BTS Station, sa mga mobile Puyat BTS Station na po. Pagkihingalan na lang po yung mga personal na gamit, mga cellphone at wallet po, paghihawakan. Sa
Sa mga papunta sa bus terminal, doon po sa dulo ang inyong baba. Ang susunod na istasyon ay Libertad Station. Next station, Libertad Station. Paparating na sa Libertad Station. Approaching Libertad Station. Libertad Station. Libertad Station. Libertad po, Libertad Station, Libertad. Ang susunod na istasyon ay EDSA Station. Next station, EDSA Station. Paparating na sa EDSA Station. Approaching EDSA Station. EDSA Station. EDSA Station. Dito kayo sa answer, may kasamang bata. Ang susunod na istasyon ay Baclaran Station. Next station, Baclaran Station.
Paparating na sa Baclaran Station. Approaching Baclaran Station. Baclaran Station. Baclaran Station. Baclaran. Baclaran Station approach. Baclaran. Ang susunod na istasyon ay Redemptorist Asiana Station. Next station, Redemptorist Asiana Station. Paparating na sa Redemptorist Asiana Station. Approaching Redemptorist Asiana Station. Redemptorist Asiana Station. Redemptorist Asiana Station. Ang susunod na istasyon ay Mia Road Station. Next station, Mia Road Station.
Paparating na sa Mia Road Station. Approaching Mia Road Station. Mia Road Station. Mia Road Station. Ayun po, babae na po dyan, sir. Yung next pangalawang tuntungan ng train. Ang susunod na istasyon ay PITX Station. Next station, PITX Station. Paparating na sa PITX Station. Approaching PITX Station. PITX Station. PITX Station. Naman siya na namin, bago tayo bababa, PTX na po, PTX na. Okay na po, atras na nga, distansya na tayo, aalis tayo train, atras tayo, atras. Iwasan natin lumagpas na hindi daw lagay niya, paso yun po. Wala sa lago, wala po.
po yan.